Voin September ni ko asang ni somni pakhat khan ZPM roi tu ten Aibok Mini Sport Complex hi mek chu amuna tlo in thilom dan an enfia Aibok Mini Sport Complex hi NLCPR noi tanga sum local manga na tho tura ruwa man ni in ninga thlanga sang ni som pasari khan he project hi pom ani a kumni chunga zo man tura ruwa man ni in ninga thlanga sang ni som pakwa kha zo hun tura ruwa man ani chan sang sang awanga zo man ani lo awangin a zo hun hi April ni som pakhat sang ni som ni pakhat kha ruat le ani a vo in thlenga zo alani ta chuang lo ani Aibok Mini Sport Complex hi Rural Development Department noya cheng noi zali senga saktura ruwa man ani a restricted tender ni in NECS in he na hi an thok ani kumsang ni som pariat March thla khan na tho tan ni in he na bultan pui tu po khati laya NECS how to pa tun ministry a MOS nita pu Robert Romoy roite ani a politics a alu tha ka wangin work supervisor ruat le ani a he na tho hi amon ema wang le khotlang mi puimang an na khop hiala ngai sak lo lo a hun rei ta om to chu pusil soivunga MLA Aizol South One chuan September ni sang ni som ni pakhat khan amuna avatlo li a MLA na tlo lai hian chimphei mi puite football kher na ber Aibok field chu khoram luilon to ang main nimin alo bo khat veka field girl tlanga thlan mol pan na kong po na tlanga sam fai ngai hial khopin alo om to ani September ni sang ni som ni pakhata Aizol South One MLA pusilal soivungan atlo thu hian sarkar beng thleng hala atlo tuk September ni thum sang ni som ni pakhata tangin field chu an sam fai tir tanga ruma mishing tha ringota sam fai mai chi alo ni to lo awangin September ni li sang ni som ni pakhat in rin ni khan JCB an roi ta hiala September ni ruk sang ni som ni pakhat thotan ni ya pho sam fai na chu tho sun zom zelin atuk September ni sang ni som ni pakhat chonhulam khan Rural Development chang tu minister Pulal ruat ki machuan helai bial tu MLA le official te hruain avatlo ta contractor ten thei tho pan chhuat thule ripuya wanga central sarkar in sumron pek chu azung zung an har sat thule hemi awanga project tang khanga tam thu chu na tho chaklo na chana ni thu avasoya he na hi ani tur anga tho le than ni se mi hripuin min tlak bok tak tak ma zo man vekani a ZPM chuan lam tlinga angai lo ani Voin September ni kwa sang ni som ni pakhata ZPM roi tu te vakal lai hian thok tu te lo omin amun ma te po thei anga ti file siam rem na an lo thoka na hi tho zom zel tura ruwa man ani thu te lo soin thei thop chu an tum thu an lo soya heti nga khotlang mi pui po in lam chia to anga an lo ngai chun zom le anita hi ZPM chu alom hle a chimphei mi pui te nga le he Mini Sport Complex hi ani dan tur ang taka tha athok zo thoi turin ZPM party chuan abei seya he na hi tha le dik taka tho zo ani theinan ain zui reng dona chimphei mi puite nga le Mini Sport Complex sakna langthlang tak le tha taka thoka thok zo thoi turin ZPM party chuan sarkar angen ani ZPM general headquarters roi tu the Aizol South 3 ZPM block le unit roi tu ten an lo troi om ani